breaking news me balam danan tuok dora shal ke wolang kia kabalit county upnal state bana jo manager linkel uh, breaking news me mi bukon linga ke jan gwa shang daran paiwa no ke report sha no gwa me take ler mi sha no mi le rode re wisha mo me shal ke balit county chala no ne take a major mobilization la rode te ne to want to dol ko gwa scale kanada to wa e bon janman chal ke ngok lwal use ka balit county kana wa charodian dul ka dol medit awa kanadi ti ngok lwal yak use dar chal ka mobalit ka je report me link kona me awa kan chaka mo ke beni deni SSPDF chaka mo ke beni deni SSPDF right now goro de yente ka link tinagwa eno ngumle rode ngok lwal yak use ka balit county chala do ken charan realika lo biken wulang doma biken mag right now na me new report waken chaga mo ke de ni uniform ne SSPDF aka joran chalat chala do ne SSPDF chicken ga mo ke match no chicken mo ke match didalong no karamadana mo ke match wuri chal ke Cholton Balok awa che jangden te ka ki ngok lwal yak use che mo ke make che mo ke beni ala beni uniform ni no chala do chi deputy governor of Upper State Deng Jo Angok che jo mo che jutup che Cholton Balok jogo no gone no bia me bia kan ka wante me cha ka dele ba cha kam ke cha jo me cha jala do ne gwada na bikene mark e Wulang County Wulang County jen gwada dana ba maka ken kwana le jogo ne chai jogo no ne yener kon te ko Wulang no bidun ba del te chunka ka je report me widun ate chunga katin kona lat korodian de ni kener kontin chirek che toktin pan ka je dorien chala do ken chara realika churien mobilize lo kap kan yakor kap kan wer kor doro mo mishal ka mo Wulang la doran gurjeno de konti ka ngai kamana le rode nuari chan mangach okay ngai ne jeno doran Wulang chi save right now de konti ka lieng tin no mo ko wuri shal me Cholton Balok wa cha me ka top ka cha kamne tin konti la aneken so gor kono bana update me bana jitu right now ni titi ka jowdana shalat awajes lodien ka pig nente konti chiriar ka report chano ngwase me banyo ga yakel adio je madan runang chana lingono pig nente chiliu kane jen bakkel but right now chi picture rode yoniam ne ti chiriare wijen winimi kane jen badde gudon wan dor shal kamo balit gwada dana ti ke Wulang awachi ne jen badde gudon wan shikari artin ci peg mo ci chup kur to ga Friday ke shenga diech yene to kor ka je dor shalka adong payam ka balit county adong payam jene chala da ken no chana chaka maktin no ke chigala no chane jen badde gudon wan cha yiken chaka bat ci local official ka ke ken jang ci ken la no mo anyo kami ka la tikanan la no ne ko ping ne ko na chamu ka boda waga jin bakkel with the diet awagi je no number dong da rode nyo kamere brodo ko boda dit ka taran kan lat kije chi community mo mentre which ka panal kan jang do toni wa charen yale ka kel ka SSPDF chumlin ko me ka balit county chi kala no chi kan ping ne ko na yiriar jen badde gudon wan ante right now charin mobilize ko bikene din kontin lan wari ko Wulang biken ka dil mak gor jen ode ne dialde kan tek liang kamiche kana mane so am gor liang ana mane so na me der gwano de kon dialing ko bi kon kula tengen murung kada dialati
bana deal tiga ngach ka kon ne kon dial bana kala ler no ne antama che te mobilization matuo ko gore jeno bane de kon lan wor de ko ulang ba ka nyok mu kwa ga displaced kene de to dio je chane ngaji no ne a ci kuma kirim yadi ne tin kon mat kel ga kirim yadi dio je cha jeni no ci na de wo ko ulang but kan ne de ti tibeti jang tibeti intama ka dor shal ga me balit ala md no biken wori biken ga magwa na antigatin der gwano de report me di ne tup karodun so na me la rode de gwa ko de yenaling ko ti dialati lin konke ko gor jena bana ka linga gwa dora shalka me jongle ko la bor cha jang cha ka maktin winimi cha ka maktin ka jorana shalat netin kontilla tila jimorle la great people administrative area chala do chicken nei chobo doki kan nak no ko chigen ka kwiwo bukanok bukan ka menang chire ka moje togre wuchin gunimi ka do badana chalat kije mede kontekal lien ka madan le rode no dor we je ga long kane te konte gangne ken chemen shanga je no tiken ke de je shwal ke red bell group or red bell group point wacha me ken tanen chaga kan ka tanen kan ka je but right now chimorle chicken weakness mo chicken je no biken ne konte labor community tila dor jani bikana ma ka ta dana chalat kije so na me le rode me de yena lin ka ta dana to no ler den gwas memen banling der la kwiliet ke ma chol kone petroleum money liet charge gek this is a new report me de konling la South Sudan oil production charge kapchong adob dana kap ye chonga jenene chala de wonene ci Sudan la rapid support force Canadian kena wachi kenyen gwada chal ke egli ko oil field la central oil field wachi kormo je toktin are kormo wachi kan liet ci kana boko drone ka tada na chalat ke jala rapid support force de ni Sudan chana mo chaje la deken wa target dien egli ko oil field ke gwada na ti liet setin janta dana na melet ngaro den ke je right now no kamana ni chalat chala do ken rapid support force she can gwada mo meant petroleum tatin ke petrol line for crude oil wa she can book ke drone right now lo she can got the torch she can ga dame ke jodan chalat ke je she company maintain with me she can man kulel man la crude oil kula jago ba jokok she kala do teme en iglic oil field la pipeline cha ga damage rapid support force so kujamo cha lia cha ku gak right now lo ne ga chele la o lat ken je woni cha jo mo cha jala de ken go de ne dia de ken te lengten ka taran ti kan lat ke je okay so na me amle ro den teme biadil ngaje no cha oil field cha je kap chong dor shwal ko ni iglic oil field gwada dana la li la jana ngatin wa cha je gak right now te li mle ro de ene me bala me de yena ling no Meridian gwasame men bialing wa jat petroleum wa charge kwak wona ka 2030 Dr. Deng Lual wa jen she crude oil charge kwak wona ka 2030 we mean that de kolaro tem ko to kona 2025 ngod rundang diech biso Sudan government biken oil field biken kulu use ala dundien bada wa charge kwak karamana na ko gwasame Dr. Benjamin Bolmel watch crude oil cheje kwa already right now na me breaking news miti to kontama no charity cha oil field cha lie charge kwa wona ka 2030 despite we charge right now charge already but an oil field find waje charge kwa wona ka 2030 charge kwa in advance sirmela kona lingni chiang la so Sudan la ken lie la kana kok yamlie jikana kwa you know bikan kula tiga benefit mi jekana a chang chaji la wo bajira momo budor cha tun kwa gore de bialim ni tam mi ajen mitit det teten ke den kola kona ngaji no so dan la den mi chi lieden wana mo che tuk ke che telwe ke ko chi kana kwa bika den in advance yo mi chi ninti chi runti ji ko to bu li nyoko den nyoko again
alo kana me ring mudir long ngumla den ka ke kadili state. But right now in another sad news do din yanyo lat boni wa bul mel poinde wache yurchop ke billion nying kirm yadit ke nyin kume wache ke cham ajen wa ajen do badana wo ke je right now right corner wa shu men jen poinde right corner tam cha point page de la social media page de chaje watch chaje remove already right and bol mail so char dial cha wo ke je mi jakon ko di liet cha ko in advance right now tel mi chala yo to ba lat ke jen tam me kuma South Sudan ko cha tel way out mi bi kume ba let ke je jen nenen tam la ken o yala ken akok ke kujiro dien ko ngwan ka kan go kon ko ka lieten so what they did was she can liet kan ko in advance anyo garame cha anyo ko medong chimilin kono me no cha liet ya ko ka nyok cha pipeline cha yele ga ko chi ko to kam Sudan ka rapid support force so na me ring mudit be economy ba jayar chana right kamana na choda la dor shal ka me yambio yambio chala do teri mu ci tokten wa mu tokane tama wa ke dini de je mu ku ka dini SSPDF but bana je gwas me gwa yambio teki Equatoria chala do ci kurche tokre wucin wini mi no kaneten kontin tin nyen wa ke dini Carodian yambio county commissioner wun mu shala Michael Ismail chala do ne cire mu ci na me ce tok ke ci ten ci tin kam security force Carodian no kanich kan ka ma ka de ni shi de ni SPLIO me ka but kam den Carodian ka de ni SSPDF kanich ka tike conflict kam ne ken wachi governor tama ajene be full report be je kulunum Major General Philip Madot police commissioner dung Western Equatoria state she confirm no chetigamente cha dwech no do no bene investigation bene lat amen mi cha tara cha jek no anna me tuoga tianga werlo tuoga kam de ni SSPDF right now shir mangai kone wa chang kana jega long the only way then wala kan ne ko la civilian la kan dor ken ga yamek bukan go kwal from there ki ku kan loot so na me waja ka wiji mi ko betre ring bane chang man la kan nyin ke de ni SSPDF de ni SPLIO wa ngoda panken wa tinga de tin te al te tin ka kam ken ko ne de la kana jen bukan ne ken bukan ko lo bukan ko ken bukan ko lo kwal ya ba ko lo chak de ni SS ba ko lo chak de ni SPLIO ne ma cha ko jeno chi chuong je ka chi normal no mo doro me ngai ko na court it all the time so ne me amle rode report de na ban lengua se me you know ban right ke le rodian mede konling no gwade dan ci koraje no te ke ne de cha yen tila jisa Sudan cha yen ki Ethiopia antem la minister of foreign affairs and international cooperation ci kana announce no ne cha ngwene South Sudanese te choko jendang barote konte cha yen ken ci ken kalun ke cha kalun tema ngwene to wa ke use ke Eastern Equatoria state ti cha yen ka gwase dan cha ga detain ki Ethiopia ti kan ne ka ron reti jen ken 1 year ka prison go wa ken do be yan ka jawdana chala minister of foreign affairs wa ken use the ti ki ngwende ti kane ti wa ken pankin cha jojo gwano ken she can border she can cross no she can cross ka jel ken ka mech cha jo mo cha jalat wa jen do be dana yan ka policy role Ethiopia o jen ci bu jal ka mach no bi way dodien no cha jo me cha jalat si ambassador Madol deputy to mission yala do ne si ka right ka ji Ethiopia ka kum Ethiopia ka do bu dana ba ngwen ba ka lo ngi right now cha ngwen cha ka lo ngi jo dana chalat so na me der we ka yede yen le ngono so chala do ne kan ngwen ti chu jendang ro baro wa ba ka luñ ka ba ka nang Dorodan and Chalke South Sudan commander Getinet Fakadu Agafari Jiramdan the head of Mizan prison wachi kan ngwen ti kan ka yen ki Federal Republic of Ethiopia ci kan ka yen ka tam wachi kan nyoko mutop kan ke jaga kam kuma South Sudan ka jawdana chalat wana me emma dana to come South Sudan ken Ethiopia jen do dana loin ke ngwen ti ten up to 1 year mutakare ti jen ka ja ka gwada dana chalke Mizan
ki mizan prison jan gwa dan yana gatin so mi chit me jo chalat no cha tuo ka cha ne ti chalat don ta ma cha ka lun ka do bana chalat ke je ka korun ka mi cha ka yen ka je mone so ne me de kon dia ling ka ta na len ngaro den ke je bana we nyo ka je report dan chan ling ni ken yam mi gorno ba nyo ka mi lo je no report me bala ma dan tuo ka dor chal ka me balit no chit ka ma dan chi kon ding ka panal ne me e warning mu ka ne ko lan wer tin tere wech ka ulang eno te ka kor mi we ka ye mu gor de ran der te ka ngitin ka panal la deputy governor choka balit county ka kor ke mi chi kor che tuok balit county gwa ran chi kor che tuok tin ka dong gwa mi chane jen ba de dungwan cha ka nek tin ke report cha nong deputy governor of Afanal state deng jo angok wa che jen che we ka balit no shi kana la no ne na shane jen ba de ngwan cha kan ka cha ok ti chop ke jen ok chop ke kin dang die cha kan nang gwan nuari ti jen ka ulang kan na se ka ta dan kan lat ke jen chi ka lat no but ke report pa nung ne jen badak we don't want chi ke test ni ne re ko mo ken yam jen di de baro ka gwaro no wanga dan chala jen bakal right now ke report pa bene ne ti jen badak ngwan wa chi ke test ni en ka jo dan chalat man bi akulin genen wa ci kan ne tin kontil te ka balet dor dane cha mak ngwan nuore ka joran ka lat ke je wa ci ka rin mobilize lo bi kan ulang bi kan mak so na me der kulu we kan e diala kon tin wini mi ko dio je en gwa do mo ulang right now tin ju kumetin la ju kumen ne re konte ke kir mi yadi ba ci ka na bi pel chang na men ngai kon e gwa no ne ram ching ram te kel mi kwisa ba ke mi yadi de ba e pel ci ka na bi pel so gor jeno de kon message me de kon kam ke mardian gwazmen bana ngaj alaga banorin jidida pay kwan dollar je kop dollar jena wa charge la jor ken jangwa de me wa lat ken de je kop dollar de je woch wa je kop dollar jen jago ba nuari jen jag nuari ko biken we ka balit biken o mak no ka biken ok chop kin dang di biken kanang wa lat ken je kop dollar take a titten of course ala jor tong mi chicken je kop dollar chicken go sir ngai konan wone na yot ke je kop dollar ko den wer der ken na jen ta dan ko ngi ten dien ko ngi je kop dollar you know apart from that so mi chicken me der we ko kon agenda and ensure lat ka de kon link lo de gwa ka ta dan ci to ko je nuari gor je no bi widun bati chunga ka jen mi ci to ko ne no widun at chunga ko ku yene no de bena wer de ko benerun gor je yene konte ko ulang ki Weber is on that environment mantiga balit di dundar shunga no kor ja beni cha ngwana kena tong mi cha ga mo ke beni SSPDF jenta dan tek ngai kon shin me dan show da lat kene kon te ko balit ne chikan wet ne ko langa ne chikan okay ni kan ga banang me kan ngaje no chi di ne SSPDF chi ga ben but right now the same thing bikan nyok milet kene der we ke yene dial ko lan wori and we dun at shunka katin kon lat ko rodien re duaran ko lang ano there's something coming ka gore yeno bidun bete shunga na me message me chala den wodi yen ling no okay governor je kob dollar tele je long tele je power yos kun je ko ben wer bakanak baray na ci dor ci ñoo kay tarke so lu ko je ne ko la jang wona kan den kontin la tet what I know so far right now kamen cha gor gwas me what tet kan logo no they can they can drag into that conflict kiman talk ñok ta dan linga je ta to kor ke je by the way equiwok you know ka ta dan ci talk kana odong medan mechi kana lar kana kon ka bali no in wer bi ko right ka tok jani you know no more bone too much rek mi dong we kana odong jen cause all this thing but kana re konti la nwer waya mitin chala do chi kana ngama tele ka report mi chi kan lat ke social media ne we ateram ngany manan tok so reality e government ke report je kon report ne ken dial je kon ka kai radio ka taran chi kana gor ka je but online tele mi chala da kana den content dong chala cha ko gani no chi ke me chi kana lat agenda na gore de nyako konkel please gor no jin bi Nwer online tv channel bi support ene bana jika gwas danen be ani biatamal please chuje poro jono jin bo bichar bi jatu bo gwas mo mi jira mi ci ben ko online ki ci mana le road ci jeling ko gor konde konte ke liankatin kon lat ko rodien bana jikatin konde diala be goro bi nyaka ne ko kien ko bichar bi jatu bo gwas mani ani biakamal kan Nwer online tv channel anda manduni shan ko snyak changet en walle shan an wal bakalien
shang wal bakel yen kapai welkel jen shang dan an lin kon lere mekaje ani biya ta gamal bye bye